Cuk kuning dong tulungin titiang lara hidup sengsara. Ada tuturan satu anak mekurenang subuh kuning ngelah pianak uluh duang diri. Ane duran madan di bawang, ane jerikan madan di kesuneng. Ni kesuneng saya nanggu pesan teken ramanya asing-asing ane tagih lo. Midang ramanya ngutin melenan pesan teken di bawang. Asing-asing ane tagih lo teken di bawang. Sing taen idang ramanya ngutin. Ngenah pesan ramanya mebat-batan teken pianak. Tusing nyak cara sepit teh jelemelah pun bareng-bareng. Sedap dina anu memen elakar luas temu kepekan. Setondeni memen luas kepekan itu ia ngautin pianaknya mekedadul. Jeneng bawang mewah kesuna. Nyana tunang padi ni nah. Jak getepin, jak tubuk barang-barang, mapan iki. Bahasa sebutlah ini kerjakan den mani. Ini lakar luas kepekan malu nah. Masaut bekedudu dadu pianak. Nggih me. Di subane meme ini menjalan kepekan. Di tulantas ni kesuna kau kina sekian mok ni. Kesuna. Mapan gumine subat tengai. Lah ngai barang-barang tunang padine. Masaut ikesuna. Nah, jak tuwonangnya tuh malu. Nah ni cang dina tepen. Itu pesaut nih ikesuna. Mangke padine suba bete, malih kau kina isuna teken mbok nih. Kesuna. Padine suba bete, lah jadi ketepin bareng-bareng. Nah, cek ketapin pemalu, nyana nih canggih nyemo. Keto dogen pesaut nih kesuneng ke dayu. Bawa satu ini jani, padi nih kude suba dari bas. Di tulantas ni bawang nggalang nyemak ejun, lunga ketukade angono ngalih iye sambilang manjes. Ikesuneng nggalang masih iha awaknya aja oh. Akan kadang rangka magay pagigyan teken meme. Saget subajani meme ni subot ke uling pekan itu lantas ikesuna masadu. Meme, ibawang senyak sih tulungin iya magharapan nih. Iya pedidi magharapan nih kenyal nawang nih semangat nih. Ibawang luas ketukade tuh mau mandi tuh nih. Beh, saja gitu. Pak, yang keto ibawang mulut pianak sing dadi angkon genung. Sing taennya marengin nyamane megarapan. Nah, nyanan ke jumana cekatite di bawang. Konden pegat raos memeni saget subuh teke ibawang ini tuh kade. Nyai bawang. Apa kan kayak nyai semangan? Hah? Ubang kan di tuh kade. Di subane gitu, lantas memeni nyemak sampah tur nitik di bawah. Jebler. Aduh, me sakit me. Ampura me napi beli titiange me. Bawang. Nyai mulu pianak sing dadi angkon gedung. Cak megedi nyai. Dah mulai. Meme, titiang nuna sampura me. Ngeme mungkin titiang kalma pame. Aduh. Itu lantas ibawang berjalan ke tengah alasnya sambil ngeling. Sakit. Di tengah alasan itu ia
tepukin tekan icruk cok kuning laut takon. Ih, bawang, mutiangnya ini ngeling pedidihan di tengah alasnya bawang. Jeruk cok kuning, dam tulungin jepiang. Tiang lara ngapukin sengsara katundungin tekening imeme ulian pisuna teken kesuna. Nah surmut bejani ngeling jalan kidemang peninggalan nih bawang kidemang peninggalan nih di subani i bawang idem itu lantas kuping nih cototo misi anting emas bohong nih cototo misi kalung emas lima nih cototo misi gelang emas tur jeri-jeri lima nih cototo misi bungkuk emas merasa teken awak nih bat itu i bawang kedak jeruk kuning suksema yang sapun kepijam emas suksema banget jeruk kuning suksema. Nah bawang jadi lautan jalan mulih itu lantas i bawang mulih kemu ke rumah dadong nih neka di rumah dadong nih tepuk ino iya tekian i kesuno. Wih bawang nyai bawang adik gegek saja nih bawang. Beh, ijam ke bang mas, ijo mas nih. Ah, sing tadi, sing tadi, ijo ni mas. Yang anak i cercok kuning, memang itu di tengah alase, di subane gitu, ninggalan ni kesuno mulai, alih pememene, orang nitek awak nih. Di subane nitek awak nih ikut sungai laut melayuk di ke tengah alase sambil ngeleng. Aduh. Itu lantas tepokin tekan jeruk cok kuning. Ih, kesuno, ujangnya ini ngeleng pedidian. Aduh, jeruk kuning. Aduh, tiang so titegok ke memang tiang baru. Aduh. Sakit tiang nasing sayang ke memang tiang ini jeruk kuning. Bang ke masih. Oh, nah, jadi kita mau peninggalannya ini nah. Di Subani di Kesunung Hidam itu lantas cotot tuh kopeng nih misi ulat. Contoh tuh bawang nih, misi lelipi. Contoh tuh lima nih, misi lelintah. Contoh tuh jeri-jeri lima nih, misi ulat, misi makan kepanan nih, sewirahan nih, ngerayang. Di subahnya gitu, ngerasa teken awak nih bah. Ditu ikesuno kedat, tur makasiang. Aduh, apa nih? Senyak. Adik ini lacur titiangi. Mirip ke niki kaman titiang tekeni bawang. Aduh, senyak. Di subane gitu, ditu ikesuno inget teken dosane marep i bawang. Sesai muluk i bawang, sesai ngeke daya i bawang. Mare lantas itu ia meseselan. Angge wantah asa punika daging satwa i bawang teken ike suneng. Untang nyane pisan sampunang medaya corah tur meboyo majeng ring sireje. Apa buen sarang nyama pedidi. Jele gae, jele tepung. Melah gae, sinah melah sanlah katepung. Kelungkung Semarang Pura, kirang langkung titian lunas pengampuri. Om Santi. Dol di lima
mane melingkar misi gelang, gotol jeri jene prejani misi bungkung, gotol di kuping ne ngelanting misi anting, gotol di baong ne mekilit misi kalung.